Ti hello perlok ngai ke beli pi iwe puwe kena ka por ka bamta leng ba jong kena ka vlog video jonga kena ka simo tem tak sini hoi perlok ka de ka por ka bang lek phai no bet ti perlok edang muja yang wanang tia dang pej mobile tip dang teks badi daling ne kamna tip re dalam matak sing ya ka de ka pali ke jengi bang lek ban phai no chayeng mo ki wan da ki we de haka jaga jengi mo Teng ini pernah perlu ada buku juga nika video juga di kembang pi kene ketika kamera dia ke jengi pet kene ketika kamera dia ke jengi TikTok kamera dia deh ini helmet jengi bam tak sing lek paying no ka scooty mo de kene ko mobile ke dang charger ini bat we brio la lek sabar mah itu perlu ini ada buku juga nika vlog video juga kan sing bamata toh. Nah, apa nak? Sebelum nak beli payung mana sini? Sukuman kemusim. Dah pilih ciang kedua ya na, nengkong. Kedua ya na nengkong. Lah ada ni terai dapat yang berkemarau lah iperi. Ini ketika ke kitchen mah, ke cekabam, kebangi ngibam mah. Sebentar Tuan Marwai meski. Marwai ni mana? Boleh bereng ada. Kena blok lagi macam ni. Ini nong set jengi bertrim ha. Ma ini nong set jengi bertrim ha. Set atas, set puri, set ini dah, set ja, set dok. Bertrim ha ini warna mereka ma perlok. Jackson. Long nam dah singi oli payang. Sekemen nam dah ne. Sekemen rek wasa sini. Mere video deh patna. Udah jujur bangi bam sipit marban ini dikup jengi ba terima kembang ong epi I set yang udah patau berwe set patau berwe tonggen nah lebih je na nak ni yo kor melihat dikor hello perlok matang gila don ngene ka skuti panggil phai no sayeng te ini ngah do bekut jeung ka vlog ka jeung mau perlok Terus ni cakal ni baler bah.
ka mentang gidang songkai suang ni sepang kan yang abba ka bacngi ka kam tanda namar ka bacngi kala kam shit kala kam kluj mah kam tam lagi ni kipor bam ta ki di kipor shit mah tengtangin penres waya ka bac kendiat badi kibriu ngin ya res wa kendiat ang ne